abanzi bawe ntabwo bazafungura champagne kubera ko wasebye. Oya, Imana ntabwo izabyemera. Abanzi bawe ntibazafungura champagne, abanzi bawe ntibazakata gato. Imana itubereye maso. Ibikwica byari bihari, Imana yagiye itanga ibitambo. Ibikumwaza byari bihari, Imana yagiye itanga ibitambo. Aho ibyawe byanyuze bigenda nibigaruke mu izina rya Yesu. Ibyawe abadayimoni bafashe nibibire kure mu izina rya Yesu. Soma mu izina rya Yesu. Yobu 20:15. Ubutunzi yabumize bunguri. Umva, ubutunzi bwawe Satani yabumize bunguri. Aha. Kandi azaburuka. Ariko Imana uyu mugoroba igiye kubumurutsa mu izina rya Yesu. Subiramo. Ubutunzi yabumize bunguri. Yobu 20:15. Yego. Ubutunzi bwawe yabumize bunguri. Ariko azagira gute? Azaburuka. Imana izabuhubana. Umva buretse gatoya. Imana izabuhubuza mu nda ye. Imana izabuhubuza mu nda ye. Subiramo mu izina rya Yesu dusome. Ubutunzi yabumize bunguri. Ubutunzi bwawe Satani yabumize bunguri. Kandi azaburuka. Ariko uyu mugoroba Imana igiye kubumurutsa. Imana izabumuhubuza mu nda ye. Imana izabumuhubuza mu nda ye. Ngiri uwo muntu muri Kongo hari ibyawe abantu bagiye kugarura. Akazi kawe kagaruke, urugo rwawe rugaruke, fiyanse wawe agaruke, ubushomeri bugende. Watela haleluya. Hamdai mastambeta kama. Hari ibyacu abarozi batwaye. Ugerageza gucuruza barabyanga, ugerageza gushaka barabyanga, ugerageza kudepoza barabyanga. Uyu mugoroba witambika arapfa, icyo Imana yavuganye nawe gisohora. Ubutunzi bwawe yabumize. Barizo umuntu muri Kongo nta byawe byagiye ureba. Ukuri. Ibyawe byagiye ureba. Abana bakunanira ubareba, urugo rusenyuka urureba, fiyanse agenda umureba. Uyu mugoroba ibyawe byagiye Imana ibiteye amatwi bigiye kugaruka. Handa ya sande bosa. Ndumva uyu mugoroba ngiye guhanura. Nakaye kamaro ko guhanura. Imana iduhishurira ibiri imbere, tukamenya uburyo tuzabitambukamo nta mwotsi utunutseho. Muhereze ikiganza umubwire ngo abanzi bawe ntabwo bazafungura champagne kubera ko wasebye. Oya, Imana ntabwo izabyemera. Abanzi bawe ntibazafungura champagne, abanzi bawe ntibazakata gato. Imana itubereye maso, Imana itubereye maso. Ntabwo iryama, ntabwo isinzira, ihora iri maso. Abantu urabahamagara bakagukupa, ariko Imana itubereye maso. Yosuwa amaze gufata Yeriko, yarahavumye aravuga ngo Yeriko we uzakubaka azapfisha umwana we w'imfura. Nagera finisaje umwana w'ubuheta azapfa. Umuvumo uragenda ufata Yeriko. Ngiri wa muntu muri Kongo nawe hari umuvumo ukigukurikirana, hari umuvumo ukigukurikirana. Yosuwa arahavuma, babyara bagapfusha. Mwana wa mbere akabaho, uwa kabiri akapfa, uwa gatatu bagera finisaje bagapfa. Imana ihagurutse umunyamavuta. Abwira uwo muntu muri Kongo ukeneye amavuta uyu mugoroba. Amavuta mvuga ntabwo ari ayo mu modoka, si benzine, ni amavuta y'abantu buzuye umwuka wera. Imana ihagurutsa Yosuwa. Yosuwa amaze kuhavuma, Imana ihagurutsa umugabo w'Imana witwa Elisa. Aravuga ngo Yeriko we wari waravumwe, ariko nanjye mpagaze mu yandi mavuta ndakuvumuye. Akanwa kakuvumye, nanjye mpagaze mu yandi mavuta uyu mugoroba ndakuvumura mu izina ryayo. Imana izagutabarira aho byabereye. Hariya wasobeye n'izagutabarira, hariya wataye ibaba, hariya wambariye urubwa, niho Imana izagira gute? Risi. Mbarizo umuntu wo kubera iki abantu bakugwanya ufite iki?
kubera icyo umurozi arara adasinziriye akuroga kandi utamurusha ubutunzi. Abakugwanya bakuziza iki? Mumbarize ngo nkawe bakuziza iki? Ufite iki? Pamvu bakugwanya nayimenye. Igihe cyose ufite inyenyeri, abanzi bawe bayibona itarasohora, bagatangira kuyigwanya kugira ngo idasohora. Ariko icyo Imana irinda wowe ikarinda n'inyenyeri kuri we. Yego. Herode akimara kumenya ko Yesu yavutse, yaravuze ngo abana bose b'abahungu bagire gute? Bapfe. Nta kindi yaratinye umwana uvutse inyenyeri kaka. Pamvu bakugwanya bazi neza ko inyenyeri yawe izaka. Babizi neza ko ari wowe uzakuraho umuryango igisuzuguriro. Babizi neza ko Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe. Ashimira Imana. Uri kurira ngo abantu baranyirengagije, rengagize nawe Imana ni kwibuka uzabirengagiza. Iyo umuntu agiye kwa muganga ari muri ambulance, atona umurongo nk'abasanzeyo, ntabwo bamutambutsa kwazindutse kare kare. Ngira umuntu muri Kongo bari abatabaye bari barembye, niyo mpamvu baguciyeho. Bareke kukwiyemera aho bari barembye. Impamvu Imana itaragutabarira cyakwizeye ibyo izakora ibyemeza isi. Reka mbabaza, umuntu ufata ibihe by'iminsi 7 akabirangiza, n'umuntu ufata ibihe by'iminsi 3 amagufa agatangira gucomoka, inzara ikamurya, nindi Imana ibanza gusubiza? Wamagufa acomoka. N'uwamagufa Acomoka. Kubera icyo ari wihereyeho, kandi umuntu yafashe imyinshi siko atari wihereyeho. Yabivamo. Uyu nguyu Imana iramutse itamutabaye yabivamo. Niyo mpamvu uzazana inda yiturutse mu kabari, yagera hano Imana ikayiha umugabo wowe utararongoga. Kubera iki? Imana iramutse itamuhaye umugabo yasubira mu kabari. Gira umuntu muri Kongo, impamvu Imana itaragutabara iracyabona kwihangana kwawe. Humura, ibyo yagambiriye kuri wowe bizasohora. Mana waranyirengagije. Oya, Imana iri kukuremera ubuhamya. Gira umuntu muri Kongo, ikigeragezo cyawe neza kizarangira. Ikigeragezo ni nka gereza. Umuntu iyo bamukatiye igifungo iyo kirangiye arataha. Uko byagenda kose icyo kigeragezo uzakivamo. Ukuri. Kaduha Imana icyubahiro. Icyorono cyawe Yesu. Ngira umuntu muri Kongo bariya bari kurunguruka ntibazabona kumwara kwawe. Abarunguruka. Hari abantu bahora barunguruka bavuga bati ntabwo aramwara, bavuga bati ntabwo araseba. Ndagira nkubwire ngo humura, upfa kuba uri kumwe n'Imana. Ukuri. Kuba uri kumwe n'Imana. Mbarizo umuntu ngo ubundi ufite Imana wowe. Imana yabwiye Kuro ngo iki? Yaramubwiye ngo Kuro, nzakugenda imbere ahataringaniye ngire gute? Haringaniye. Iramubwire ngo nzakenyuruza abami kugira ugire gute? Ukenyeze. Kamabwira ikintu, iyo umuntu umugambi w'Imana, Imana imunyuza ahantu habi. Ndakwibutsa ko igikapu umwanza guhekesha kiba gipfunyitsemo umugambi w'Imana. Gira umuntu muri Kongo, kuba utarapfuye ukahagera, humura Imana izabikora. Kuba waraje ukajya kwisi uzabaho. Ntabwo uzabaho kubera ko abantu babishaka, uzabaho kubera ko Imana ibishaka. Yego. Kuro yari umukobwa wa Mandina. Papa we yari umwami yitwaga Eustache. Mandina igihe kimwe arota inzozi, ngo arota ahagaze mu kibuga amazi arimo aratemba. Asobanuza inzozi. Papa we Eustache ahamagara abapfumu, harababwira ngo nimuze murotora inzozi umwana wanjye yarose. Abapfumu baramubwira batumva tukubwire, uku wabonye umwana wawe w'umukobwa ahagarara mu kibuga amazi agatemba. Haleluya. Baramubwira ngo uyu mwana wawe azabyara umwana, uyu mwana azaba ari Kuro. Uyu mwana ubwami bwe buzagwira, uko wabonye amazi atemba akarenga ikibuga azagusimbura. Eustache sekuru wa Kuro aravuga ngo sinazasimburwa n'umwusuku. Namara gutwita ku Mandina umukobwa we, namara gutwita muzamushingire mu gihugu cya kure, ari yabyarira azima ingoma handi.
mbwira uwo muntu muri kwe ngo bayobye umugambi w'Imana batawuyobya uzishakira inzira uzakusohoraho. Imana izatanga ibitambo ariko umugambi w'Imana kuri wowe uzasohora. Mandina bamushingira mu mahanga kugira ngo Kura atazavukira muri icyo gihugu. Bamugejejeyo Ostashi umwami bamugira inama, baramubwira ngo naramuka avukiyeyo akamenya amakuru ko ari hano yakabaye yaravukiye, azagutera guhitana gukure ku ngoma. Ahubwo hamagara umukobwa wawe aze abyarire mu gihugu, namara kubyarira mu gihugu umwana uzamufata uhita umwica, muyobye umugambi w'Imana kuri Kura. Mandina igihe cyo kubyara kigeze araza ngo ahagere bamwaka uruhinja. Gira uwo muntu muri kwe ngo abantu bakerereza amahirwe yawe ariko umugambi w'Imana ntibazawukerereza. Bamwaka umwana, bamaze kumufata umwami ahereza igisonga, arakibwira ngo fata uyu mwana. Mandina bamwatsa umwana we, aramubwira ngo fata akana kitwa Kura ukamanukane mu gishanga ujya kukica. Igisonga gifata Kura ari uruhinja, kiramanuka ngo kijye kwica Kura. Ngo bagera aho agomba kumwicira, akura icuma cy'inkota hano ku mufuka mu bwubati. Agikurayo asanga inkota yayibagiwe, asanga inkota yayibagiwe, yaragiye kwica Kura. Nibyo Ndagira ngo ubwire ngo ibikwica byari bihari ahubwo Imana yarabyibagije. Ibikumwaza byari bihari, Imana yabitesheje agaciro. Ibikwandagaza byari byahagurutse, hashimwe Imana. Tuyiramburira amaboko Imana yacu ngo akuremo inkota, asanga inkota ntayihari. Bigenze gute? Yari afite uburenganzira bwo kukaniga, ariko aravuga ati ntabwo uyu mwana nkimwishe. Ahamagara umushumba ngo waruragiye inka, aramubwira ngo mba nkubwire, narinje kwica uyu mwana, none nsanze inkota nayibagiwe. Wowe mufate, nurangiza umwice, uzaduhereza amakuru ko yapfuye. Ngira uwo muntu muri kumwe, hari abantu batanze ibiguzi kuri wowe, bategereje kumva amakuru kutakiriho, ariko ntabwo bizabashobokera. Ibyo bagambiriye n'ibyo bategereje bizafata ubusa. Imana iri hejuru yawe irusha imbaraga abanzi ba. Haramubwira ngo fata uyu mwana ugende ujye kumwica, uzaduhereza amakuru ko atakiriho. Nshuti yanjye, nubwo uri hano uri gusenga, icyakubwira abantu bari guperereza amakuru yawe. Hari abantu bakeneye kumva amakuru kutakiriho, hari abantu bakeneye kumva irimbi ryawe warigiyemo, hari abantu bakeneye kubona urugo rwawe rwasenyutse. Mbwira uwo muntu muri ko ngo Imana ikubereye maso ntabwo isinziye, humura. tubereye maso n'ukuri. Mwana baramufata, mushumba aramufata. Umushumba yari amaze iminsi umugore wa abyara, aravuga ngo ntabwo ndamwikira hano, reka ngende njye kumwikira mu rugo. Mushumba aragenda, ageze mu rugo iwe asanganirwa n'umugore arimo ararira. Mushumba aramubwira ngo kubera icyo urimo urarira? Umugore aramubwira ati kubera icyo urimo urarira? Umushumba aramubwira ati humura, ati si uyu mwana umujyanye? Aravuga ati uyu mwana namuhawe n'igisonga, kandi igisonga nacyo cyamuhawe n'umwana. Uyu mwana niwe uzima ingoma, bamumpaye ngo mwice, babuze icyo kumwicisha, baramumpereza ngo mwice, niyo mpamvu muzanye hano ngo mwice. Umugore waramubwira ati mugabo wanjye, wa mwana twari tumaze iminsi twarabyaye yamaze gupfa, yitabye Imana. None amasereka arimo aranja, aho kugira ngo na kano kana gapfe kazane ngonsa kabeho kajye konka amasereka yawe. Watera haleluya. Umva, ibikwica byari bihari, Imana yagiye itanga ibitambo. Ibikumwaza byari bihari, Imana yagiye itanga ibitambo. Ndagira amaso umuntu wese uri hano, nta muntu uri hano udatega. Ntabwo wanyuze mu muhanda uri kuri moto cyangwa uri mu modoka ubona abandi bakoze impanuka. Kubera iki wowe utakoze impanuka? Ngira umuntu muri ko hari ibitambo Imana yatambye kugira ngo ube ugihumeka. Hari ibintu birimo birapfa kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze. Umugambi w'Imana ntiwawutangira. Ukuri. Kura aho yagombaga gupfira
arahakirira. Uyu mugoroba Mana ivuganye nanje, hariya wari ugiye kumwarira niba ugiye kwambarira icyubahiro, hariya wari ugiye gusuzugurirwa ugiye kuhanyura wuzuye icyubahiro cyiwe. I receive. Ndumva kandi ngiye guhanura muri uyu mugoroba. Yego. Prophesy. Umugore w'umushumba rirakura. Abantu bazi ko Kuro yapfuye arimo arakurira mu rugo rw'umushumba. Ndashaka kubwira umuntu wese uri hano, niba Imana yaravuganye nawe ijambo, uko byagenda uko ariko kose, ndakurahiza ukuri kw'Imana rizaso. Receive. Umugisha w'Imana upfunyitse mu mahwa, kandi kuwukuramo ni ugushinyiriza ukihangana. Niba Imana yarakubwiye ngo uzatunga imodokari, uzagenda n'amaguru, igitsi kikurye, imvura ikunyagire, ariko icyo Imana yavuze uko byagenda kizaso. Kuro barimo baraviyora umugambi w'Imana kuri we, ariko Imana irimo irawushakira inzira. Ngira uwo muntu muri Kongo, impamvu utaragera ku gisubizo cyawe, Imana iracyarimo kugiharurira inzira. Kuro akurira mu rugo rw'umushumba, agize imyaka 18, bajya gukina urukiramende. Ajya gukina urukiramende n'umwana w'igisonga. Igisonga ni wa wundi wafashe Kuro akabura iki? Inkoro. Kuro kubera igikundiro cy'Imana, ndashaka mvuge iki kintu, wowe uri hano, mu bintu byose ukeneye, Imana ibanze guhereze favor igikundiro. Mwereze ikiganza ubwire ngo akira igikundiro cy'Imana. Imiryango itangira ifunguke. Igikundiro cy'Imana iyo kikuriho, ibintu byose birahima. Niyo waba uri umukobwa mwiza utereka amaso, bosha akana k'agakwavu karimo moya ya nyina, udafite igikundiro cy'Imana uranguka ruba. Mumubwire ngo Imana iguhe favor, Imana iguhe igikundiro mama. Igikundiro cy'Imana kiba kuri Kuro. Kuro barimo barakina urukiramende, bamutorera kuba kamanda, kuyobora uwo mukino. Baramubwira ngo umuntu wica urukiramende ni wowe ugomba kumuhana. Kuro bazi ko yapfuye. Ngira uwo muntu muri Kongo hari abantu bazi kutakiriho, bazi ko wasariye i Kigali, bazi ko byarangiye, ariko hari igitondo bagiye kongera bakubone. Hari igitondo Imana igiye kuguhagarika ku musozi, Imana ya bakina urukiramende. Umwana w'igisonga akina na Kuro, barimo barakina. Umwana w'igisonga yica urukiramende, Kuro aramuhana, aramukubita. Ngo amare kumukubita, umwana ataha arimo ararira. Abwira papa we igisonga, aramubwira ati wa mwana w'umushumba niwe wankubise. Igisonga kirarakara, kiravuga ngo ntabwo umwana w'umushumba yankubitira umwana ngo ansuzugure. Aravuga ati kuva uyu munsi turajya mu rubanza. Bajya mu rubanza ku mwami, bararegana, bahamagara umushumba n'igisonga n'abana babo bangahe? 2. Ngira uwo muntu muri Kongo, Imana irimo irategurira Kuro inzira yo kugera ubwami. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo nzakugenda imbere ahataringaniye paringanyize, nzakenyuruza abami kugira